pizza isteysinler ama mini pizza da kişkente malinka da. Ya şunu isteyeyim. Ne bana isteyeyim? Ol niye bu? Kopak. Kamır. Kamı. Yine kamı diyorum. Çayımız var, oktavlarım var mı? Senden özellerini. Ya. Mama da oktava. Aha, давайте чайымдар. Чай. Ол не айдай? O kamaga Kolay istedim. Аты не оның? Onun adı bilmiyorum. Он. On. Мгм. Ben de onu diyorum. Мгм. Давайте чайы. Şimdi biz kamamızı cayıp bıktık. Hayday, nanday, manga tuğaydı. Avni nandayının nanday bitip isteydi. Мгм. Сыр, я сырды өткізесің чөркөдөн. Давай. Kesi bana sabırla. Pırak soğuğa bulmaydı. Aha. Biz kişkentayımız öyle. Bunu kesip atsak kanaydı. Мгм. Нан кім турады енді сонда? Mamamız. Кішкентай қыздарға пышақ ұстауға болмайды, иә? Иә, Тек мамасының иә. көмегімен. Иә? Ya. Мгм. Yıllarda neyse küçük manga cağat alayım. Yılda gidip cağat çıkarım. Мгм. Давайте. Mangası. Мгм. Келесі қамырға жақ. Мгм. Үстерін бәрін ұңғылды қыздар. Yani biz düşüktü. Orayı ben oraya çakarmaz. Мгм. Молодец. Бәріне осылай қойып шығамыз, иә? Ya. Bir de yeni sosiskada koyup çıktım. Yanında sepip çıkalım. Мгм. Бәріне сүйіп шығасың, иә? Ya. Ал аяла сырды септі, енді кейіне азғантай ғана майонезіміз. Dostlar, sabaha saldık. Kazı pişкен кезінде көрсетеміз. Енді осыны 180 градуста 30 минут пісіреміз. Мінекей, біздің мини-мини пиццаларымыз, Аяла мен Айдайдың жасаған пиццасы дайын болды. Қазір қыздар жеп көреді. Biz de koyayım. Good. Good. Hadi abla. Әдем Байдай. Тәтті ма? Жасауға бола ма екен, оңай ма? Болады. Бола ма? Dostlar, sizce de öğrenince mamamın birlikte mini pizza yapıp koyacağım. Like basıp